7:05 menit. Sekali lagi para jemaah mempercepat melangkahnya dan mengatur saf supaya safnya ada yang kosong supaya tersambung. Di sebelah kiri masuk terus ke dalam, sebelah kiri yang baru hadir. Yang di jalan mempercepat langkahnya. Waktu sekarang menunjukkan jam 6:54 menit. Waktu salat Aid karena salat Idul Adha kita masih melaksanakan penyembelihan kurban, maka dipercepat jam 7:05 menit. Demikian untuk dimaklumi. Kaum muslimat yang berhadir dalam rangka jangan berkumpul-kumpul di sebelah kanan sebelah kiri. Kami mohon kepada jamaah, terutama bapak-bapak yang masih kosong di sebelah kanan dari podium, supaya mengisi safnya dulu di depan, baru ke belakangnya. Sekali lagi kami beritahukan kepada jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang melaksanakan salat Idul Adha pada tahun ini, supaya mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya, terutama sebelah kanan dari podium. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu yang baru hadir, mohon mengisi saf yang masih kosong itu di depan. Jangan bertumpuk di sebelah kanan kiri. Safnya bersambung. Allahu Akbar walillah. Melaksanakan salat Idul Fitri jam 7:05 menit. Sekali lagi para jemaah mempercepat melangkahnya dan mengatur saf supaya safnya ada yang kosong supaya tersambung. Di sebelah kiri masuk terus ke dalam, sebelah kiri yang baru hadir. Yang di jalan mempercepat langkahnya. Waktu sekarang menunjukkan jam 6:54 menit. Waktu salat Aid karena salat Idul Adha kita masih melaksanakan penyembelihan kurban, maka dipercepat jam 7:05 menit. Demikian untuk dimaklumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar kabira walhamdulillahi
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله Kepada أكبر hadirin jamaah masih berada di jalan supaya mempercepat langkahnya karena waktu sholat Id kita laksanakan jam 7:05. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا
له الدين ولو كره الظالمون ولو كره المرتدون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah yang mungkin membawa koran sampah apa yang untuk disolat tadi, kiranya sudi dikumpulkan, diletakkan di tempat sampah yang telah disediakan oleh panitia. Kami himbau kembali kepada jamaah yang membawa koran apa untuk sholat, kiranya sudi diangkat dan diletakkan di tempat sampah yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.